салом бинандаи азиз, инак ба таваҷҷӯҳи шумо пахши аввалини барномаи нобиғаи даврон аз телевизиони 7 ситора манзуратон мегардад. мо таҳиягарони барнома тасмим гирифтем ки пахши аввалини барномаи нобиғаи давронро ба ҳаёту фаъолият ва корномаҳои беназири алломаи замон, доктори илмҳои таърих, узви академияи илмҳои тоҷикистон ва иттиҳоди шӯравӣ, арбоби сиёсиву давлатӣ, қаҳрамони ҷумҳурии тоҷикистон академик Бобоҷон Ғафуров бахшида бошем. зеро ин абармарди миллат бо навиштани китоби безаволи тоҷикон исбот намуд ки халқи тоҷик таърихи бой ва аҷдодони бузург дорад ва нашояд ки чунин халқи кӯҳан аз мадди назари аҳли башар дур монад. Бобоҷон Ғафуров 31 декабри соли 1908 дар деҳаи Исфисори ҳозира ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чашм ба дунёи ҳастӣ кушодааст. дар ташаккул ва ҳамчун инсони комилу доно, ватанпарасту инсондӯст ба воя расидани Бобоҷон Ғафуров падараш Ғафуров Сангин ва модараш Ғафурова Розия нақши босазое гузоштанд. ҷоизи қайд аст ки давраи ҷавонии Бобоҷон Ғафуров дар вазъияте мегузашт ки ҷараёни сиёсии иртиҷоии пантуркистҳо вуҷуд доштани халқи тоҷикро инкор карда Осиёи миёнаро ба империяи Туркияи бузург пайваст карданӣ буданд. модараш Ғафурова Розия Бойматовна ки бо тахаллуси Розия Озод шеър эҷод мекард, новобаста аз вазъияти муташаннижи он давра ҳамеша писарашро дар роҳи ҳимояи шаъну шарафи халқ, эҳтироми фарҳангу тамаддуни миллат ва ба омӯхтани илмҳои гуногун ҳидоят мекард. аз ҷумла дар яке аз шеърҳои пандомезаш мегӯяд: мекунам бар ту насиҳат эй писарҷон гӯш дор, модари пурдидаат гӯяд суханҳо ҳуш дор, аз барои ту кашидам ранҷҳо эй нури чашм, худ нахобидам туро хобонда шабҳо дар канор. ҷаҳд кун ғолиб барову гир номи қаҳрамон, номи ту шӯҳрат биёбад дар ҷаҳон бо ифтихор. Розия Озод модарашон бисёр оилаи зани босавод буданд, ҳамдавра бам. ва Қуръона ё адёб доништаги одам босавод бисёр шеърҳои Умар Ҳайём, рӯзе ки Фирдовсия, Алишер Навоия ду забон ба нақл мекарди Розия Озод буд. ва Исфисори номбароварди Қора Бувохтон гуфтаги муаллимои муаллимаш гуфта ном додагин одам. ман ҳами иҷодкора ман расман додик асараш додиги бо роҳбари Розия Озод бисёр навиштаги чизошон. насиҳат модарашон Розия Бойматова Розия Озод барои Бобоҷон Ғафуров нақша як умра буд. модарашон чӣ гуфтагӣ бошад ҳаман иҷро кардаги. аввал камсамола кор кардаги, ҳаман ноҳияи камсамола ҷавонои сарвараш Бобоҷон Ғафуров будаги. вай вақта раёни номаш Навбаскалиён мегуфтанд. фаъолияти илмии эҷодии Бобоҷон Ғафуров дар шароите оғоз гардид ки дар афкори ҷамъиятӣ бояд исбот мешуд ки халқи тоҷик бо меҳнати шоёнаш аз давраҳои қадим маълум ва машҳур аст. бо ин мақсад академик Бобоҷон Ғафуров ҳаёти худро ба таҳқиқ ва эҷоди асарҳо дар бораи таърихи халқи тоҷик бахшидааст ва хушбахтона ба муроди хеш расид. ӯ бо таълифи асарҳои таърихи мухтасари халқи тоҷик ва шоҳасари безаволи тоҷикон бори дигар собит намудааст ки халқи тоҷик таърих, фарҳанг, тамаддун, урфу одат ва расму оинҳои ба худ хосро дорад. академик Бобоҷон Ғафуров муаллифи қариб 400 асару мақолаҳо оид ба таърихи халқи тоҷик ва таърихи умуми ҷаҳонӣ мебошад ки дар нашрияҳои гуногуни дунё чоп шуданд. асарҳои ӯ бо забонҳои гуногун дар шаҳрҳои бузург ва пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла Париж, Деҳлӣ, Берлин, Рим, Теҳрон, Пекин, Кобул, Варшава ва ғайра бо теъдоди зиёд ба таб расиданд. бо ташаббус ва зери таҳрири ӯ танҳо бо забони англисӣ қариб 30 асар дар мавзӯъҳои муҳими таърихии мамлакатҳои Шарқ нашр гардиданд. Бобоҷон Ғафуров ҳамчун олим, ҳамчун журналист барои халқаш бисёр хизмат кардаги. вай одам менависад се забон ба забони урусӣ, ба забони тоҷикӣ, ба забони ӯзбекӣ, ба ҳама забони модарашон бо ин буд. забони тоҷикӣ Бухори Шарифа менависад мақола, ҳаман солҳои 20 вай одам ҳамкун собкор шуд кор мекард.
زبان ازبکی و تاشکان می نوشتن غافر غلام دائم نقد پیشواز می گرفتن این آدم خلیل ازبکستان با هم ترکستان فیز کرده زبان روسی می نوشتن تا 30 سالم. sonra غافر غلام می گفت بابا جان تو خدا دادگی تو در برای مکافات برای ما همین رفته مسکو با خان می گفت و مسکو با اینستو بود نامش اینستو عمومی اتفاق ژورنالیستان به نام یوسف استالین بود. انا اونجا رفته یکم از تاجیکان رفته میخواند با بوهای اعلا دیپلم اعلا کده تمام میکند. یکم ردکتور گازیت ازبکی کل تاجیکستان باباجان غفورов بود. از سال 1956 تا پایان زندگیش باباجان غفورов وظیفه مدیر پژوهش‌های شرق‌شناسی فرهنگستانی علوم اتحاد شوروی و سرمحرر مجله آسیا و آفریقا را بر عهده داشت. با سروری باباجان غفورov سال 1948 دانشگاه دولتی تاجیکستان و سال 1951 اکادمیای علم‌های تاجیکستان تشکیل داده شد. در کتاب روشنگری بزرگی محمدجان شکوری لحظه از حیات اکادمیک باباجان غفورov آورده شده به طور زیرین انعکاس یافته است. سال 1972 کتاب اکادمیک باباجان غفورov تحت عنوان تاجیکان از چاپ برآمد و زود شهرت یافت. هر زیایی تاجیک میکوشید که نسخه از آن به دست بیاورد و هر کس که به دست آورد به یک نشست خونده به آخر میرساند. پس از چند باباجان غفورov که در مسکو زندگی میکرد و سروری پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستانی علوم شوروی بود، خود به شهر دوشنبه آمد و بیشتر از پیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت. روزی در خانه نویسنده جلال اکرامی نشست با افتخار باباجان غفورov برپا شد. عده‌ای از اهل علم و ادب گرد آمدند، از جمله میرزا ترسونزاده و پروفسور یوسف سامویلویچ براگینسکی حاضر شدند. یکی از اهل نشست باباجان غفورov را شادباش گفت و تاکید کرد که چون غفورov با عنوان سرور تاجیکستان و دانشمند زبردست برای ملت خدمت‌های بزرگ کرده است. بخصوص پس از چاپ شدن کتاب تاجیکان می‌سازد که او را پدر ملت بگوییم. باباجان غفورov در حال سخن این نفر را می‌برد و به اهل نشست تاکید می‌دارد که من پدر ملت نیستم، فرزند ملت هستم که می‌خواهم خدمت کنم. پدر ملت استاد عینی بود که برای عمر دوباره یافتن تاجیکان بیشتر از هر کسی مبارزه کرده است و به غلبه رسیده است. یه آدم میگفتن که حبیب الله جان من خوشبخت هستم که در عائله تاجیکان تولد یافتم. یک عمر خودم صرف کردم برای اصلاح کردن تاریخ خودم. این تاریخ خلق تاجیک نوشته که باباجان غفورov یگان تاریخ یگان ملت میخنده نوشته که 3000 سال کتاب کرده که آدم باباجان غفورov توانستن. من همین کتاب این ما از نو چاپ کردیم، خودم برای خودم چاپ کردیم و پیش چاپ کردیم 47 سال برآمدگی هم کاغذش از آن گازیت بوده سال خونده نمیشه هم چاپ کردیم. تاریخ مختصر خلق تاجیک 47 سال به زمان مادری میبرد. این بسیار استادشون بوهای بلند میشد. باباجان میگفت این کتاب همه خواند میگفت نقد میشد که زبان روسی برد. 3 بار زبان روسی میشد طلا میشد کتاب ها 49 سال 52 سال 55 سال زبان روسی میبرد. باباجان غفورov 52 کتابشون عنوان دکترا میتیاد. همین کتاب ارزنده بود. جهان گشته شده، نرفته که ارشیو، نرفته که بیبلیوتک، نرفته که موزه نمانده. کجا درباره تاجیکان متریال باشد همش آورده. اما 30 سال کار کرده، ترجمه کرده، هم کتاب بنیاد کرده. بیکار جان باولی این کتاب نگفتن که شناسنامه ملت نگفتن بیکار به 12 زبان ترجمه شدن آسان نیست. با لاتینی، با گریکی، با عربی، با فارسی، با هاکودا. این کتاب نیست باباجان غفورov. آیا بیکار به اروپا چلاک پلانیت نگفته. این کتاب میبرد نامش روسی برآمده که تدریکی تگرش به نوشته که древнее средневековая история. ما سوال میدادیم دنبال عزیز دوامش کی مینویسد و یا میگفتن که من اکنون شما رو میسپرم آینده دوام میدادن شما میگفتن. باباجان غفورov در دوام حیاتش در وظیفه‌های گوناگون فعالیت نموده است. از جمله سالهای 1938 1941 اسپیرانت انستیتوت تاریخی اکادمی علم‌های اتحاد شوروی تحصیل نموده
соли 1941 рисолаи номзади илмро дифоъ намудааст. аз соли 1941 то соли 1944 котиби кумитаи марказии ҳизби коммунистии тоҷикистон оид ба пропаганда ва агитатсия фаъолият намудааст. аз соли 1944 то соли 1946 вай дар вазифаи дабири дуввум ва аз соли 1946 то 24 майи соли 1956 дар вазифаи нахустин дабири кумитаи марказии ҳизби коммунистии тоҷикистон фаъолият бурдааст. дар баробари кори ҳизбӣ бобоҷон ғафуров бо фаъолияти омӯзгорӣ ва илмӣ машғул шудааст. аз соли 1936 то соли 1938 дар мактаби олии хоҷагии қишлоқи тоҷикистон омӯзгори иқтисоди сиёсӣ буд. аз соли 1939 то соли 1940 дар донишгоҳи омӯзгории шаҳри сталинобод дар бораи таърихи халқҳои иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ таълим медод. аз соли 1942 то соли 1948 мудири сектори таърихии институти таърих, забон ва адабиёти шӯъбаи тоҷикистонии академияи илмҳои иттиҳоди шӯравӣ ва дар соли 1951 аъзои ҳақиқии академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон интихоб гардидааст. ман ду воқеаи сарин ки бобоҷон ғафуров архив ёфтам. якумаш декадаи республика 41 сол апрелда тамом мешаст. ҳама охираш гузарондаи тоҷикон буд. ҳама Сталин вай вақта бобоҷон ғафуров секретар идеологи будан. Что буду набросать, Бобоҷон Ғафуров мегӯяд Сталин ба Бобоҷон Ғафуров ба вай вақта наздик Бобоҷон Ғафуров ба чопон бурштаги Бобо Калонов ҷо наздик тоҷикон ҳурмат кардаги сони вай худашон илова кардан мегӯяд таҷики древнейший народ мегӯяд чия интеллигенция породила Абу Али ибн Сино Фирдавси Рудаки мегӯяд ба ҳам мектард сони история таҷикского народа начинается с древнейших времен мегӯяд. дуюм бо хӯрашҳо мешаст баъд аз ҷанги бузург ватан вақтша мо обод кардана мо дар кор буд назди Бобоҷон Ғафуров сметаша сохта медорад вақтш турая вай мегӯяд немушкат опоздал мегӯяд деньги у нас вай мегӯяд я не прошу деньги мегӯяд Бобоҷон Ғафуров а прошу деньги давать агар вақтш кор ба дароз меёд мисри пахта ин мо ба миллион доход мекард сони Сталин розӣ шуда дастмонда мекард. устод Бобоҷон Ғафуров 12 июли соли 1977 дар шаҳри Москва вафот кардааст. оронгоҳи устод бо қарори ҳукумати ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон дар саҳни боғи ба номи Садриддин Айнӣ дар шаҳри Душанбе муқаррар шудааст. ба шарофати некдошти фарзанди бароманди миллат, олими шинохта, донишманди бузург устод Бобоҷон Ғафуров дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳраки Ғафуров ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар вилояти Суғд номи ӯро доранд. соли 1997 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишгоҳи давлатии Хуҷанд номи академик Бобоҷон Ғафуров дода шуд ва маҳз дар ҳамин сол Бобоҷон Ғафуров бо унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон сарфароз гардидааст. бинандагони арҷманд мегӯянд ҳар оғозеро анҷомест ва ин ҷо расидем ба поёни барнома. бо орзумандии тансиҳатӣ ва файзи рӯзгори шумо барномаро ҳусни анҷом мебахшем. то барномаҳои навбатии тансиҳату